Bengithi angizukusukuma lesisana namhlanje manje kodwa ngeke sengibonde awuzubuya kahle mangasukuma angisukuma. Amen. La sizofakaza ukuzalwa kokuzalela into ezinhle ezenziwa baba mkhulu nezibabazikayo. Engifisa ukukhuluma ebandleni angathi umuntu sonke sasingekho sathi baba mkhulu osekhulumile angaphikiswa bawungena into ezoyisho ungasukumi. Inkosi imbusise. Amen. Amen. Kuthiwa ke ngelinye ilanga ethimini ulwandle lasemgqabukile la uNkulunkulu ayelibeke khona ukuthi logcina la selingene emabhilidini abelungu. Ukushithi ngesathi selingene ke kusho la selizama kona ukubhubhisa umhlaba selingene ezweni seleta amabhilidi. Kwase kulandwa ke abantu abayizazi zezinto benza la ulwandle. Ngathandaza abathandazayo benza abawenzayo bizama ukuthi ulwandle lingazelone kakhulu. Wathola ukuthi ulwandle lisabezwa. Kiyangena impela ezweni sithi baba mkhulu. Kwase kusethi baba mkhulu afika zokhuluma nolwandle oba uyodala. Amen. Amen. Yase ehlulekile abasezweni. Kwase kuthunye kwase behlulekile kwase qhamuka omveli vela nawo phela ninamanazareta nibe bokuqala makwenza izinto nibe bokugcina. Lokulayo uqala yela kwenziwa khona iziyaba ezizaba ahluleke bese thwala ngachophe etshala lethwala. Singenzi izaba ke thina sibusuka sisamanza goduka fika sinde ekhaya. Amen. Amen. Waseqhamuka ke wayeNazaretha yazi baba mkhulu. Wathi ukhona umuntu ongala enanda owazi lezi zinto zenzeke. Base thumela kabelungu bethumela ke isikuta ukuthi sambela lo muntu ayolandwa. Yase siphuma ke isikuta siphameni. Masifike ephameni samfica baba mkhulu. Base beninikela ukuthi manje baba mkhulu sithi
asizobika manje ulwandle seliphumile endaweni yalo selingene emhlabeni manje seliqalile ukwabhubhisa amanye amabhilidi sizwa kuthiwa baba mkhulu ngasisiza kulolu esivele evele thina belungu emhlabeni wakuhlala belungu eThekwini wasethi baba basethi akagibele kulezi sisikuta bamba wathi baba mkhulu cha abantu abazigibela phambi kunifica phambili bese bephindele emuva ngesikhathi bephindele emuva beyangakhona phela la bonakala khona bamfica baba mkhulu kade efikile yena eselinde bona amen amen wabeka baba mkhulu sesondela ke fika ibhuku lakhe sesondela kulona ulwandle ekhuluma nalo ulimo lwabangalizwa ngabantu ukuthi bathini ekhuluma nolwandle wazanga bezwa abantu ukuthi manje asekhuluma wase phusha ngekungistiki yakhe ayedololozela ngayo wathi thina baba sikubeka ngalapha njalo sakubeka khona waloke sondele ngena lihlehla ulwandle eliphusha ngekungistiki thina nobaba tasakala umhlaba sikubeka ngalapha njalo sakubeka khona lahlehla ulwandle laze lafika la owathi kudala umhlaba basebelibeka khona wathi lapho ke sakubeka khona la ungaphinde uweqe lo mngcele uzohlupha abantu amen amen Nkosi besisenezweni amen amen wena uyathanda ukusilandela Inkosi enkulu uNyazi ngezulu uNkulunkulu wangempela amen Nkosi yamakhosi ngicela ungena kulayini nje njengoba uNkulunkulu wami eseshilo kwenzeka ngelinye ilanga lapha ekhaya ePhakameni ubaba mkhulu eyisebenzela nje namajuba akhe niyawazi amajuba kababa mkhulu ePhakameni agcine sezikulungwane kwase kuqhamuka umfana ngeshwa angimazi ngokwabani wayihamba nezinja inja yasibamba ngikhuluma ngoshebo ngakithi njalo angikhulumi ngakini no ngikhuluma ngakithi inja yasibamba ijuba lika baba mkhulu kwase kuthi phipha baba mkhulu ambamba lo mfana wathi uyayibona inja wase yaphuma ushembe kwase kusala baba mkhulu yedwa sekusala ke manje indoda abashembe waphuma ishembe wahamba wezwa ukuthi usephumile ushembe lo amthatha phezulu kwentaba enhlangakazi kodwa ukuthi ushone ePhakamasi waphuthuma waya kuboka lo mfana waphuka wakhipha ishumi ngaleso sikhathi kwaku 1000 rand noma 2000 ngathi nje kwaku 2000 walinikeza lo mfana wathi ngiyaxolisa mfana wami angivumelekile ukubamba umuntu angivumelekile ukwenza into engenzile ngenze ukucasuka ngicela ungithethelele mfana wami angazi ke umfana waphendula wathi emva kokuba eyifuna ingilozi baba mkhulu engayitholi
wayibona ihambile yabheka le yawela uthukela wagibela isitimela wazama ukuyilandela ngoba bayazana uthe sempangeni lase litizwi uma uhamba ngesitimela shembe ngeke uyithole kodwa mawehla manje esitimeleni unqamlela ihambela yona wayihamba emkhondweni wayo wayesehla esitimeleni ehamba yonqamola esiqweni lesiya okuthiwa ihluhlwe eGembizepha namhlanje esisuka phansi ehluhlwe zethu ufika phezulu eLundi ehamba esiqweni kunamabhubesi esiqweni kunobhejana esiqweni kunemkhombe esiqweni kuneyinyathi lezi ezenza umhamba wodwa ezingafuni isithunzi samuntu inyathi nje mayi indoda siyehlulwe ngabafana ngoba sithi izulu ayikho inyathi yaphika netole sihlulwe ngamathola ayikhipha kwezinye inyathi ilona noma yini ebona phambi kwayo kuneyimamba kuneyindlondlo zeze endleleni zonke lezilwane zafike zahalalisa zathi ingcwele elahlekile umuntu engekho umuntu lo mfuna kodwa waye ingcwele khona lapho ngoba ubungcwele buuye kwakuphume nje umngani wakhe kodwa ubungcwele buyena lapha khona yonke into ingcwele wadabula esiqweni wahamba waphuma ngapha ngenhla lesiqiwo ngenhla wakahlabisa wathi mayiphuma esiqweni ekhuphuka wakhuphukela kithi angithi Yesu wakhuphukela kithi kwaMpondo kwakumusi kaMgamule lo ubizwa ngokuthi kwaMpondo kunomunye wasebungwini esakhuphuka ezantsi zambona izalukwazi ezingogulu ukuthi akusiyeni umuntu ophambi kwezantsi uNkulunkulu kanti nazo umuntu ozivula amehlo yile ngilozi ila ekhaya ingene yahlala la ekhaya yahlala endlini okuhlala kuyamajoka abantu baMandela basazi namajoka othile okuhlala khona amajoka nezitrobo nezintambo lapho okuhlala khona zonke into zokulima yangena khona yahlala ngoba naye wayekwejwayele lokho ukuthatha nenqolobane nje ayenzile yangena yahlala uthe mayihalalisa lezalukwazi zeta zimntangabeza yena wabheka emuva wasiyayibona ukuthi awunansi ya wasethi batabami lo muntu engimfunayo nangu la ekhaya ngisangeni la ekhaya ucela ukwakha la ngaphandle ngimncenge elikwakha lapha ngaphandle ngimncenge ngoba mangingena ngazi lokho zothi ngiyangena phume ufuna ukumncenga nje sahle lapha endlini size sizwane wakha ngaphandle baba omkhulu dokudonyana lakhe kodwa bangesilithi dokudonyana kwakuyinto enkulu yasezulwini wahlala wamncenga lo muntu batholana ukuthi bathanda kanjani ke kangasi kodwa batholana wathi mase betholene waseyangena ekhaya wathi ngiyabonga abantu bami nangu lo muntu sesitholene manje amen inkomo ahlatshiswa yona lapho ubaba omkhulu kwaba uhlala ekudeni maziyo nonke ewumfana omncane eniswa ngaye kwaba uhlala ekudeni eyesibili inkomo kwaba ukhuthazile khona uanti obelayitha amalambu kusela ubaba omkhulu ugcine enyangeni yezulu ukulayitha amalambu wayese wamdala esithanda ukuhamba kancane ingqondo umukiswe yuthingo Inkosi yamakhosi eseDanawuzi neyinkomo ezihlanu ithole layihanjiswe yini ithole eziwu4 nenkunzi ka5 ngaye ngawumbeka ekhaya lapha ya kwaDabhasi lapha abasebakhe khona laba bakwaNtombela ngoba thina baba mkhulu wasuka lapha ya waya emdletsheni njengomuntu wayefunde eqala baba mkhulu wayefunde eqala ukudubula wayaziwa ukushayina ngenhlamvu ayikho inhlamvu yakhe neyodwa eyake yashaya phansi yonke yayihamba nomuntu wetha-ke wayobhasobha inkosi yasemdletsheni ugama lalo umSoshwana wathiwa hayi hamba njebhidi kwakunje bhidi igama lakhe ayikho inyamazane eyayimshiya wayekwazi ukugijima abambe inyamazane ngejubane ayikhona lensizwa
Waya-ke kuyobheka umsutshwana wazalo babe sebazalele ezweni semthethweni. Umgamle wagana abafazi abayishumi. Kodwa kulabo abafazi akatholanga ngisho yedwa nje umntwana. Ngisho wentombazana. Wedlula babamkhulu nanti unwele uyalibona emakhosini. Khona umuntu okuthiwa unwele ulapha emkhosini mbili. Khona sekuphambeni lapha ya. Aphukida khona phambili lapha ya. Ababehamba naye bathi wedlula lapho wafuka donsa unwele lwakho libeka phansi kwamila lesasihlahla thina sithi umbambangwe ngoba akho silwane singena phakathi kwesihlahla. Abanye bathi futhi ukhovothi sinemagama amabili. Umbambangwe ukhovothi unwele lesithathu. Lwamila ulanelo wafika emakhosini futhi wabeka lo lanelo lamila nalo. Yatholakala kithi ingilosi. Kuba siyakwazi ukuyiphatha ngabe siyiphatha kahle. Ngasha ubaba umjado ethi abeka abantu abangangabo la ePhakameni. Bathi mina awukhulume ngizwe. Wathi abeka abantu la esontweni abangangaba kwamjado. Abamjado babefika behlale eNelisiwe, behlale eFilistoni. Bese kuzobiya ubaba omkhulu sebefikile. Bese ke sekuthatha isigubhu sekushaya isigubhu sebehlangahlele. Umthathu yazi into ekhuluma ifile ungaphenduli inkulumo. Mina ngithi namhlanje abeka abantu abangangabakithi la esontweni ngoba wedlula kwamjado baba ingilosi yedlula kwamjado yaya kwaNtombela. Waphinda wasuka ubaba omkhulu. KwaNtombela shona phansi kwamakhowe. Lapha athe mile khona ikhuluma namakhosi. Wathi suka lapha. Lezi zinto zathalwa ngoyise bedakwe ngamambawu. Akunyakazanga sihlahla kwathula umoya kwathi nya. Wathi nya. Waye sukuma Masabeni. uMasabeni umkhulu wenkosi leya kwaGumede lapha kwaMakhasi. Masabeni wayeyinkosi vese uzela uhulumeni wazala lenkosi ekhona. Wasukuma athi hawu nceku yenkosi. Silahle konke. Sakulandela kanti sekulandela ithi soyisogwena egcineni. Wadumala baba mkhulu. Wehla wathi batabami ngiyaxolisa sengonene kakhulu. Umprofeti uyona batabami. Yabona kade ukukhuluma manje? Hayi bengakuthunyanga uNkulunkulu. Nina eningilandelayo anisena kungena esogwena. Manonile niyongena ejele likaShembe. Ningalijabuleli libhlungu kabi. Kodwa nina ningena nje emlilweni seniyongena ejele likaShembe. Njengalokho nje batabami. uJesu waphazama batabami ma-8. Uma uke wambuka umfazi kaGcwensa wathi awuGcwensa uganiwe. Usunecala uthulale naye ngizangulalela. Wathi cha, yakuthola icala lokho. Uyothola icala lokwenza ukuthi wenzile. Awubukanga ugcina ngokubuka. Ubuke wabuka wedlula wasiyokwenza icala ke lelo. Baba omkhulu wakuhlaziya kithi lokho napha ya. Emthethweni. Chat. Waqoqa ubaba omkhulu wasuka enhlanese weze eNelisiwe. Emkhayideni kubajadu. Wafika lapho washintsha inyama. Jada umcimezisanga baba omkhulu la wacinyeziswa uNtombela. Ntombela wangena endlini wacimezisa ubaba omkhulu waphinda wahlala walinda inyama kababa omkhulu endala. Lapho afika khona ilanga bathi befile. Phela uShembe uNkulunkulu woNkulunkulu akekho uNkulunkulu ngaphezu kaShembe. Ngoba leminyaka yonke uShembe uNkulunkulu wento zonke ikhona emhlabeni. Ingakho zimlalela zonke izinto ngisho inhlabathi yamlalela uShembe ngoba uNkulunkulu woNkulunkulu. Amen. Wafika lapho lifaka isuthi. Lifaka isikhaphu la entanyeni. Lafika beziginqana bathi bezidhumbubelele befile. Yabona indaba yaShembe ifikisela usizi kakhulu. Laba abangabafundisi njengoNtombela babe busy bona behlukaniselana umnikelo. Lona usabangwa namhlanje. Babe busy behlukaniselana umnikelo. Wathi bayikhamplathi baqhamuka ihuka balibuka phezulu wathi ho. Usefile uyihlo kanti beyohlala kuze kube nini.
Sefile babeqhubeka nokulokhuza wathi uyangena endlini wafica uhlala ekudeni nobaba omkhulu kuyena umgadini wafika wamlungisa baba waphuma wahlabela ihlabelo sika 63 wayengafake ingubo esonto waqaqa nje isikhathi esila intanyeni ayithandele entanyeni wahlabela ihlabelo sika 63 wathi ngibuse inkosi kade ngilele wayishaya zonke lezi idumbu zavuka zonke asike sangcwada zavuka zonke idumbu ezazife ngayizolo ukhomba ukuthi lo uNkulunkulu amen. Ishumayela 1936 emkhayideni ayikhungwanga inkomo ayikaze ikhunga zonke inkomo ezayizohlatshwa Ishumayela sebaba omkhulu zaletha amakhanda nje kuphela zagoba zathi kwangena umese yawo inkomo isivumela yona ngoba ibonga ukusebenzela uNkulunkulu amen. Nyazi lezulu ngiyacela Nkosi yamakhosi ngihlale ngisho uma ngeke ngalahleka nje hayi ngazi mangeke ngalahleka angazi mangeke ngalahleka Nkosi yami ngazi ngoba mina ngizinikele kuwe amen. Ungangivumeli ngathi mangilahleka faka unyawo phasi kathi ukhahlele wenze yonke into uthethe yabo nje ukulunga sokulunga manje hawo baba kuyesiyafa impela ke silunge ngaphezulu kokwenza umlilo wasezulwini ayangazi abantu banjani ngoba bakwazi nokuthima umlilo ongafanele ukudinywa ngeke siye ezulwini baba mawusulungile ingene kuloko kokugcina wondaba ezithe ehamba uzayikhonkotha ngithanda ukukhaliswa yilabo abantu abagula ngamakhanda abasola inkonzo ongeyize zabo ehambayo ziyayikhonkotha kodwa emileyo ziyayichamela mabe nisola abantu kade ninikwe uNkulunkulu isikhumbuzo basho ukuthi nikhuluma kahle impela kubekani lapha endine konke niye phambili amen. Nikhulume nongaphezulu kwayo nilifunde iBhayibheli ngelifundisise amen. Anizimbongo ithi bawohlale besolo nje zebeyisola manje ke nina jabulani nithokoze uma belithuka laba bantu abangayibabala ekhaya usibabala ekhaya ilaba abacathamela uNyazi abafuna ukuthi lwenzani ngesikhathi esithile nazi intambo Gcwensa nazi intambo nazi intambo Gcwensa shona khona mfana sikhula nawe la Nkosi uzise okulungileyo ukukhulumekile amen. Namhla sikunza ke yena Yivumele Nkosi ngiliphinde lelivesi namhla siwuyena baba china uNyazi
uNkulunkulu okhonzwa yithina uNyazi eNazaretha. Ngeke sisikhonze izitha zethu. Thina nabantwana bethu. Ngaphandle kwalowo ongena ukuhlubuka. Kodwa ngeke sizikhonze izitha zethu eziphusha komfula. Noma sezifuna ukusenzana. Kodwa uNkulunkulu usomkhonza thina uNyazi. Amen. Lo uNkulunkulu uNyazi uyaphilisa eNazaretha. Amen. Awu mina Nkosi Nyazi wezulu. Uma ngakuhlubuka ngokuqala esogweni ngaphansi. Othi uSathane bebase inkulu lesoko. Athi wena ngoba wahluleka ukukhonza ushembe. Esekwenzela into eziningi ngena ngaphansi kwalaba bantu. Inkuni zokuqala kube zakho. Noba amafutha noba izinkuni kufanele kube zami. Ngiyazicelela Nkosi ukuthi kube njalo. Ukuthi mangihlubuka kuleli bandla lakho Nkosi. Ngingasangiboni ngibona abanye oThixo. Ungidedele ngibe ngaphansi kwesoko. La kushiswa khona abantu bokuqala. Noma ngaba ukuthanda lokho mina ngiyakuthanda Nkosi. Ngoba kuningi mina ngifa unqabe nawe. Ngabe ingane zami zingibiza empephweni. Mangathi awusiye uNkulunkulu ngabe nginehlazo. uNkulunkulu ohlala ezulwini mina ngimazi. Angivanga imbone sindisa umuntu. Ngiyangizwa amaKristu enethi ngiyasithela amafini ngithi ngiyaqalaza ngithi babona ngabani laba bantu. Ngingamboni umuntu osithela amafini. Bathi bamlandela. Ngingamboni umuntu abamlandelayo. Mina ngimbonile sisuka la ebuhleni siza lapha. Ekhwezi simlandela ngathi nahanga phambi kwethu. Silandela yena. Asikhonze asendele into angekho eNazaretha. Amen. Manje ngithi lamhla sibuyela kuwe Nkosi. Thina sifana kho wedwa. Noma ngabe kasihlula ukunikela. Asikufuni. Kodwa ngaloko siyojeziswa kumhlaba. Ngoba sifa lakho wedwa Nkosi singayikhonza izitha zethu. Esizivukelayo lesonto. Ngoba zingathi nimnikelelelani lo shembe wena. Nimenzelelana izinto ezile nakhelana umuzi omuhle lapha kangaka kwathathani. Nibothi ngoba nazi lutho lona. Ngoba anenzelanga lutho ushembe. Hlalani lapha nihleli khona enze nifele khona futhi. Nikhona eNazaretha. Mina baba mkhulu wafika ezweni lapha omkhulu bamasoko thini. Lapha nje eKenani lapho omkhulu bami basuka khona. Omkhulu bami basuka ezweni basebenza endaweni yakwanyuswa. Eyayiphethe inkosi yakwaNgcobo. Inkosi zoyibiza ngondaba ezitha. Lenkosi ngoba inomlando ukuthi yaba inkosi yokuqala uba ibe eNazaretha inkosi umkhwathi. Yabe sebe ubaba omkhulu semgcoba umkhulu wami ngoba wathi iphenduka lenkosi. Ubaba omkhulu ayisakhe ithempele. Wathi kusezivele lapha. Hayi lezi sephusha stone ningizwe kahle. Ngisho ngale ekithi kwanyuswa. Unyuswa ungaphesheya kwamaphephetha, amaphephetha ngapha unyuswa. Ubaba wawelela emaphepheteni, umkhulu wami wazohambela kwanyuswa. Wayesiyamgcoba umkhulu wami uBhombela. Emgcoba kuleli thempeli wathi kusezivele ngoba uphenduka inkosi yaba eNazaretha. Angazi nje mangaze ngihlubuke. Bothina omkhulu ngoba balandela uBhombela. Nobaba walandela amakhosi asekuphameni. Ulangathi uMaskode walandela inyanga izulu. Noma wayibona kancane inyanga izulu asesishiye emhlabeni. Kodwa wayibona kancane. Ngoba waphuma naye emzini wasePhana. Inkosi inyanga izulu. Wasiyashiya kodwa ubaba umkhulu wami wahamba nobaba omkhulu uBhombela. Ngiyakhumbula esixoxela ngosuku. Kodwa le ndaba ngayizwa kade ngoba ngisemncane ngalesikhathi. Nganguzwa okunye kube ngikhohlwa. Ngayo izokathi sixoxa inkosi inyanga izulu. Ithi baba wabizwa wamenywa lapha emishini.
i-American board eNanda ithi kwakunomhlangano khona uthi umkhulu wayekhona kulo mhlangano usho njalo kodwa ngiyakhohlwa kodwa ngakuzwa kade mase sekukhulunywa inkosi yanga izulu ithi ubaba wamenywa naye waya lapha lo mhlangano ithi wathi mehlele emhlanganweni emana zishem uNkulunkulu ithi wathi mehlele umhlaba uphakathi wasiyaphuma babamkhulu wayesebuka entabeni zakithi kwanyuswa nakwangcolosi nasemaphilithini wayibuka lezi ntaba kwase kuphuma indoda yakaMthembu yamlandela yombona ukuthi ubukani lapha wayesethi niyabona yini bantu abami lento engikhuluma ngayo indala kakhulu wathi niyabona lapha kulezi ntaba zaseBothers Hill bathi ncebe yenkosi siyabona ubamkhulu wazohamba bembiza ngenceku ithi inkosi yesibili angazi ukuthi ubaba babembiza ngenceku abani ngoba wayenkulunkulu ngokwakhe ithi angazi babembiza ngenceku yabani ngoba inceku yenkosi yakhe yamkhumbula esho njalo inkosi yesibili ithi angimazi ubaba babembiza ngenceku abani ngoba baze bahamba nabo umkhulu bami babethi bekhuluma ngaye bethi bantu abami aniyibonanga inceku ngithule ngithi ukhulu thini ngoba phela nandi siphambi kwenkosi njengamanje siphambi koNyazi waNazaretha ukhona abangade baboni nje emehlweni sokubangula amehla bona amehla akadinga isipeliti ameva unyawo nakhishwa ngesipeliti namehlo bengaboni ngwathinta ngesipeliti azabheka bona lo phambi kwethu uJehova manasana Amen. Siyathanda asithande noma singahlubuka sonke baNazaretha kodwa yena ohlala uJehova ngoba ngafika abantu abawu10 lapha eThathayo ngeke kuphethe uNkulunkulu kodwa ngoba izulu lakhe uthi ke layisiphuma le ndoda kaMthembu kuzokathi sekukhulunywa inkosi yanga izulu ngoba isikhathi senyanga izulu bese ngikwazi ukulalela izinto kahle ihlale engqondweni umkhulu ngamuzwa nje kodwa okunye ngangabe ngakuzwa uthi wasephuma waselandela indoda yakwaMthembu insizwa yakwaMthembu angazi ngoba into indoda kanje uqala sineminyaka engaka emhlophe yayingagani kusho ngengona indoda la eyisemfa sho njalo manje wasemlandela wayesembuza bamkhulu ukuthi uganiwe yini wena wathi baba nceke enkosi angigagani nezwa mkhona umabona kude Nazaretha khona ivesi la engobeni Yesikhumbuzo anoyifunda lengane Yesikhumbuzo ifunde ngayihlabeleni ngoba nihlabela ngizoza ubunani bokuhlabelela khona ivesi elithi vusa omunye endlini ahola abantu bami umphathi umgcobe ngamafutha umusa ufuna ukuvuka endlini ngaba lo sikhathela elizovuka endlini ngaba uthi la ishende ekondeni vusa omunye endlini yami ahola abantu bami bakho umphathi umgcobe ngamafutha omusa umnike inhliziyo efana neyakho lo sesihlaleni njalo maNazaretha ugcotsha ngamafutha omusa unikwe inhliziyo efana nothingo nezwa maNazaretha noma ngingabona ulawo ukuthi vese umusa ongasasifanele thina umusa udala abantu bahlubuke umusa udalela abantu bahlubuke kufanele ukukhacwe lesontweni thina lo laka nje liyasiphinde emhlabeni wakwathi Ntombela imlandele ngimlalele esikhumulweni senyanga izulu wathi hayi wathi kumbheka umntini wathi ngiyakhumbula inkosi inyanga izulu ngiyakhumbula uthini hayi kodwa lesibili ngikhumbula lutho ngathi akuzothini uNtombela namhlanje uvukwa ikuphi kufa namhlanje wayesethi ngikhumbula inkosi engahleki unyaka wonke ngikhumbula iqiniso engahleki unyaka wonke uma Ishumayela
uma ujabika avumele ekhanda ubonda akho into ayizivelela ubika ingane yakhe efila amafutha ngibona seniwaletha ngomsa amafutha ayithola abantu ababili iJuly wonke uma wafuswaphethe wahamba nje waphuma ngekadi kitchen sokuphala amafutha lawo yini wona le amafutha wawuthunga ngaphakathi uyowalanda umusa lo owafika nenkosi yazo nothiko namhlanje ufike noNyazi kodwa yancipha lo Nyazi ngiyawubuka nje ngizwile uNtombela sifuna ukuzivusela le nkinga Jehova kuthi sisonto esivesi ulambo sesontweni uthi inkonzo konje izophuma ngasikhathi sini ubuye washo kanti inkonzo izophuma ngo-4 ngibonile mina inkosi yesihlanu iphatha inkonzo kushaya 4 ngathi mina kwakakhangela baba ya ngathi mina kanti uyayiphinda uba khona emhlabeni konke thina sasikweni ngena isikhathi sokungena kwenkonzo kwakungasona leso kucathanga wemina uthi inkonzo mina ngo-1 fanele sengibungile ubusingena inkonzo engena ngokugcina kwakhe esontweni ukuthi ungene nini uqala inkonzo lesikhathi uthi yophuma nini yophuma mhla sekuphuma yena uma iphuma ngo-4:30 yophuma inkonzo ngo-4:30 yophuma ngo-4:45 inkonzo yophuma ngo-4:45 ungathile iqala ngolwesihlanu usayikhumbula amahlobo inkonzo ayiqala ngolwesihlanu inkonzo ngo-6 kuze kushaye 11 ebusuku wangakhona nathi kumnandi kangaka esontweni ndafuna ukubona isonela nje alimnandi isonto liphethwe inkosi uNyazi bezulu yahamba nalo nje esitimeleni lesonto lithi namhlanje hey sengiphakela ukudla esontweni hambe ngiyophaka kuliphi ibandla makwenze njani uphaka makwenze njani thina omkhulu ubaba bethu babephatha ishuqulana zabo uNkulunkulu bodla bozona bayiphela indaba yabo namhlanje sekudresa ma bona ukuba sikwazi umnikelo lona akona ukudla kwethu umnikelo kaThemba kwezulwini noma ushamba ngasipha ukudla ke siyabonga inkosi yamakhosi bazongishaya uzozipha ukushemba ukudla mayezetha angixabene nokudla okudliwayo kodwa akudla bekungeke esontweni inala nje ukudla sidle sike sadla nje yonke indala kufika khona kuyadliwa amampondweni kuyadliwa khenane bekudle khona abantu abaphikayo namhlanje abaphekela amaNazaretha asibonga uNyazi sithi uNkulunkulu impela amen umuntu sefike ngenalutho emhlanganweni athi mina ngizofika ngiphike ngidle ngampela afika phila adle baNazaretha uthi baba mkhulu mephuma nale ndoda uthi suganiwe singohlala phansi umphoqo uNtombela ngathi uzohlala phansi wathi uthi angagani uthi baba mkhulu lalela ke mfana mase uganiwe wena uthi mawuqala ukuthola abantwana yozibula ngabafana ababili ngayizwa kahle kwinyanga izulu lendaba uthi mephinde khulela umkwakho uyophinda futhi bathola abafana ababili uyezwa lento ingane kwani lengikhuluma umuntu ongakholwa ngathi uyagula impela lo muntu uma bekhona abantu abangakholwa la esontweni abazosibona angiguli ngiyaphila amen uthi ma wena usuphinda umkhakhe ekhulelwa uyophinde futhi azala abantwana ababili uthi kothi mekhulelwa kwesithathu aphinde futhi azala abafana ababili uthi kodwa abafana ababili esebatholile abantwana sebesithupha ithi eke sabathola abanye uma sithi sibuyela kuNkosi nabantwana sifa lakho wena singakhonza izitha zethu sivime Nkosi singayikhonzi ayihlala nje la ihleli khona angaze sifunani ngoba sifuna lutho thina lwazo lama zikabamkhulu amdala lo lendoda yakwaMthembu
yabatola laba bantwana basifu ithi Inkosi inyanga yezulu bakhe lapha ngasenqayizivele labantwana bensizwe zo 6 ezasho babamkhulu uNkulunkulu ubonakala ngalo uthi uJesu bemkake ngamatshe uthi ningibulelelani nifuna ngibulalelani imisebenzi engiyenzile bathi hayi asikukhani ngamatshe ngeke sikukhana ngokuthi wena uthi uYinkosi uthi hayi angisakholwa na imisebenzi engiyenzileyo asakholwa uNyazi umsebenzi eliyenzileyo kuthi uNkulunkulu namhla sibuyela kuwe Nkosi sifa lakho wedwa singakhonzi sisila abantwana bethu singakhonzi isitha sethu sicelela abantwana bethu nathi uqobo ingafiki lo zokuhlubuka nobe siko omubi esikhohlisa kodwa ingafiki ingilozi zokuhlubuka. Amen. Yabonga Nkosi. Inkosi ibusisize la kuzaphatha. Amen. Amen. Bize impela.